Ka-office jong katanat samar ba mardi bakongsan Food and Civil Supplies haka khatsan terik rempang kalapelong ye gajingelang pensyai pa ye kidukan ration hamairang halor ka hukum ke sorkar ban penyesno ye ka Aadhaar card bat ka ration card jong kilong yeng long sem kena bikin yo testai ki bahak marbam ning ba kidukan ration klem kanu gajing ne jing thot nang ni syakmat ye kini gajingelang pensyai pa lapelong ha multi purpose hall DC office mairang Hakini kejingelang lawan bani shimenta de kinong di marbam ki wholesaler bek kidukan rishon na keleng kishnong jong ke East and West Khasi Hills District. Kinong tray na ka Directorate of Food and Civil Supplies jong Sorkar Jilla kila ai jing hikai bat jing batai babanya lor karai jong Sorkar India bat Sorkar Jilla ban penyesno iki Aadhaar card bat ki ration card kenang bikilong ying long sem kinyo testai ki marba mardi bokong san man ubenai. Lapan benaru begitu kilong ying ki bam penyesno ya ka Aadhaar card bat ka ration card kila ban syam jing bat bandu no ya ka bahak marbam ki jiyo man kapor. Kani ka jing hikai babanya ahlor kani ka phang kalami na marha ki por bala no ladon ki briu bat ki kenhun ki bapenting ko tempan syapang Aadhaar hana bo uya persya ka jinget play jongki. Ladon bun kilong ying ki bala kentat yu Aadhaar card bat ki ladu ki bahak marbam bagi dei ban yo man ubenai ne man kapor na kidukan ration ha kador ka bajam. Lingba kini kelumpung hikai ban pensyai pa lakmi linti begitu kilong ying ki ba penserwa ka kabuk siar kinwan syakmat ban penyesno ka Aadhaar card bat ka ration card klem kenu ka jingting jing seir. Jika life hungry di state saka India. Ini kan duduk. Kapai di Aadhaar. Mentagi kompi bandung ang patay ki batka ladak. Kabarang yung tidak wajib sedang. Kadak sedang. Ini haju. Banget makin kilanang niya sama inaji. Di kasapoy kapor ba lensi kendala ai ba Aadhaar is mandatory atau kapor ge era kapor bantu. Kinong likot. Namang macam yang di tek di counterpart soy ki state niya terka. Nijie kendu man imitik. Nakali yung asam ko man. Kumlu misya nila dan kemuan tak ako sisna. Naka 8% saka kenai bisa. Mangisam so mangiyati. Ngingilasang madu ada taknya hujung patra. Pertumpuan gidan 4%. Utusia nak poin 8%. Tuwag ni lagi naman tidak ada support system na baru kaya. Apa bagi iPad na teri tinulong ay Aadhaar juga ya ha. Apa kata kawan apa political will itu. Mo lagi tinulong lah oleh kita. Kasi tinggi yang diri berinisiatif drastic move mo kujok. Kadang yang buat you aina kita pengen hina kita exemption. Jadi kita pak adu anu pak hina nanti. Kita kadang Menta Aadhaar ni angkat kepala ngasutu kecilnya jom piwe tapi terusuk. Waniru ka kumbangiru di face atay ngasutu iya piwe face pa ate terusuk. Mo henry di hakanya persan minta kepala. Naman nila ada haka jinge kabalnya nila apa ba. Di namar pa sokaway to hakimi kilya. Hakapai day pagka kampi-sapi lang ito. Pag-clear yung clear. Tingteng ikuha ang pag-iya ba ikuha ba net online lang ba net ito. Kapusin niya. Pagkaway ka purpose pa, palay doon kami pag-hawin natin yung pinsisya kung pag-ibrili ba doon. Pag-idan siya. Baday mag-ihi ba siya yung lukha. Sa kaway doon ka EKYC. EKYC mentara mandi kata Sorkar India bat ke Supreme Court. Baru kita membuka tahapan le EKYC di bantu ka pos mesin yang tinggal tadi ada EKYC